mensang kaselelia pilran mawong korusya kan makatungkot tar yugo sayayer tuwang kapakap epil ko sambal pwe niyan sa mechaken uyarong pak choto achaken we kita tama ko prangkot mepit masan so checking ka school at checking yang uyuyayang ka school at checking yang uyuyayang at chay poson kung ko kairta sa ikameleleme to chay ka school gear tayo kapakap at chay bilwiyalar song kapakap so song koros me chay ka school ki at chay yang uyuyayang wewen ka school to morin ka school ko ni puti na chay morin so lang matu isu kom kak Intungiyati masani kumail paki kumail ampan ale kumail rapaki kumail ampan tiar kumail letelet apan ritang kumail okay makauno kiti wewe ki apan sapeng okay kumail paki mea koros kumail ampan ale kumail rapaki so rapaki duetra Iko dorana che belki istualeti. Iko do la kapu belki ai klang sili ai rong sili wasa. Okay? Che banki yang wi alale. A che lambangka klang kauna ban fulfill de kapayata. Tame no kiti. Mail rapaki. Mail lampan tiar. Okay? Mail letelet. So maka ko saya cai so data pak ab cai market seller rapagi ke cai lechelet cai ki yang 4C. Okay, so jaja mo de geker ab cai bat pasang cai kapakapalaro na cai bil bat pasang rapagi may wiyo kapakap kita talk ko nak ngai pitui we ko apply seli I rapagi yan mo. Okay, bil pak ya lechelet ko we interview Railos chupanali yugata. I be go la letter serin one toto. Okay, so to a child pali, chai pokatalang kauno, a chai kiang we are young. Okay, can taipaki yer makupurang coach panti armaso, so cheban perky, cheban rapaki, cheban letelet. Okay, cheban we are song anal chorus. A kauno irirong, or irirong me check we are kapayata tame masani. Udana bangach kita po inoki tiar. Pues koros meken paki rabanale, meken rapaki raban tiar, o meken letelet rab aban rejita. Magarata chelter kempang, so lang up pangaki, so lang up kapopong gutor court. Okay, them kapopong salisatan. Mian tel pali, so lang patriot. Komat, lalapot, ngitete, porsak, isang karakter ko me. Makauno ko por perenki. Okay, durang ki child, kiyang excuse. Child ksin, suyak chay katarala. Okay, masani, lalapot, paki, rapaki, letelet. So kasampal, child nasame. Sangkaros mau ko sang rengkano, child der, Pinkalo piala, chelta chenta, I tengo prangkot, pakipakio, pakriaos chupasapang. Gechepan wea, tame masani, autan chepan a lady, kaunoken irirong a taken go extra mile. Okay? Go extra mile. Kalaudela, kongongia sangma. I can bless, I can kapay. Okay, cheban chaman me sapul machay low kan basabang gaidek poegi ki trail. A poegi Jesus. Okay, because a young child can me sapal. Mia tell relationship on kauno through Jesus. Relationship to it. Kapopo dong. Mia tell you a one court. Ran to go chase aikip sapal. So that tell you one court. Okay, each a religion. We are bankautak. Ansa what poeki chalip sapal, mia sapul machal relationship. Mia tali one court. Arian so course chay banking kapakap chay bangan matawa. Kaunokin sapang kaitek poeki child. Kaunokin sapang poeki Jesus. Jesus re child. Okay, Jesus opened the al. Alang kapay and koto po child.
Okay, kapaiwat ki kalangan. Kalangan mo ko san rin kauno. So, cheban kayo chama-chaman. Kauno pan sapeng ya puye ki Jesus. Puye ki Jesus. Puye ki Jesus kamawi ya la mongkot. Puye ki Jesus kamakale ki child ta mongkot. Puye ki Jesus ki don child mor sarawi. A child relationship ang kauno puye ki Jesus. Kauno pan kin sapeng. A child kapakapakan. Okay, so Jesus me person in a child more. Jesus person in a child more in so long. So Japan and so chorus kun kulang lang puksara we yamon Jesus. Child kin alasang. Bui me model out. Ima got to kasale yang ki child. Bui ki isapol man quote. So ki tell sapol man quote through Jesus. So Jesus ime example. Te ime a child man kairoir. Okay, kaite kachay ko sondi. Kaite insana child. Ap Jesus. Me sapol machay mang kairoir. Nan maurin so lang. Me ko sa so nan ma ke usili sa limau. And so me Jesus kat pon sampawat. I o sapol mawarang kan. Okay, wasa ko saya mandan rano ni soran. Jesus ap kachin kupata o kat la sang ni imo. Kat lang likin sang ni mo. Kat lang likin kani mo. Wasa kispuen kalapukala ya o lolo. Okay, so and the kalapukala ya o lolo. So kauno so masani kan rurla. Okay, and so me men lao. And so me trebang kini wong ko. Trebang kung kayo taman. Kaya tayo ye wong ko. And so chorus, second chorus minute awa. Kitale ye wong kauno. Aptama kayo ko sombal. Atray mong yung. What is the motive? Tama o loyang atray wiyata. Okay, so may bang ko saya. Wasan wata. Example in Jesus. Iyo warang ko. Te iyo isingokan may titawin. Popular. Ang sa Jesus chaptaw ya sa pulma ministry aramas pakpaki. Ari sapol ma attitude te tame uya. Aramas ma mercho moin ayo. Ako sa yame. Agot liking kani mo. Wasakis po yung kalapukala. Okay, ang kelebla ui law. Amen. Como yung ngoy sapol mata attitude ma mong kauno. Okay, machajon ta togang mo so Tebil John Sarah momiatal relationship on Jesus. Kichel sapol mangkot kauno kat lala child. Utan aramasaman may sapala akan mangkelebla. Chay bilginga kuya patapatak ab chay kona child mangkelebla. Okay? Karatay kaungongay kichel. Jesus kan mangkelebla po iyan sa wome. A sweet fellowship on kauno. Okay? Ababa court. And so what? Katray baba kila court through Jesus. Karadak chagan men kele pula puiban. So data wudak wong ayanan. Puiban. Kansana mau ki presence. Takot presence. Taking kapakap focus on kaunoa nganeu kandria tapo trail. Karaday ban men may pan worship ban men so jakar waru. Okay, men mimi na motong kauno. Kapakap kay te utak wonja kauno inseniga no ngay samowa. Kapakap kasangat mo kan. Kapakap kapang. Okay, patwecha. Chukon, saikon, weighty presence of God nganeng kauna tiya tapoyay mawar. Samowa ngagatan ke kapakap. Okay, kapakap is mami toke aramasaman. Okay, makamoy lipo po. Kay teng komunyo tunani man kapaka because saya personal relationship naman akelebla ay wong God. So ime Jesus wiya. Chochona ramas tu ye yangi miya sapol mawarak me kaskas kuli rang koros trapaypay yan. Kasama tawata kasalita me kelebla kalapukala kelebla. Okay? Atra attitude ma
Kutrame tita wen Christudan Japan Pilatan and Ranakan a child Kalebla. So long man Mistugan Galebla. Tuota Muitong and Kotrop, we made ministry Kakuyala Kotrop. Karata ministry strip priority. Tame priority a try lay one kauno. My soche ye one kauno is to qualify yung go to ye but up to which illicam. Okay? To which bang we yokos ko sa young aramasa kauno mawangi. Angoy. Ugagisayam marainen. Ugagisayam koyogan in tinta takan tinta. So okay back. Child lama me puegi ay we ki bang go to so try time on go try go the time on aramas. Chay bang koyo mona ki kauno. Mona ki kauno charma yes ayer tay go to patanki. I'm in fellowship. Men kauta gengen. Masani chailan kauta gengen. Tagoch kauta gengen. Come focus on kauno niyam kapakap niyam worship niyam ki di. Okay, aramas kin complain ki ay lokayang why so men pagmanki me kay pagkagan jeng seli making sapat kin lokayang why. Abmo tami song ko siya sap me do jama I listen ayanan kan Puligiti mas pa kauno mangi. Okay, kauno mangi. Apo masani. Rabagi mas wing god ro tami ako porperangi. Takot wing god. Okay, may bang kosayay ko tong kapakap. Kudo siya kiyang kauno kapeng. Kasabay ka lang ngayon sa rawati at apoy. Masantonya. So, kaminalesang makauno. Okay, and kamoit pan nan nganom. Audiway nan nganom. Kiyang ukulo kaya churo rabo pogita. Kapakapon audapan. Kapag ang sangring kawit te sawasan ngayon sarawi kapurpurlang kao no. Kaya kapag ang sangre child. Okay po kita? Kamu yung ay limited. Kamu yung ay sasa. Kao no mangi me karos. Karata chapan men ngayon sarawi yun. Chiyata po child. O sosik child kapag. Saan sa umakakoner ngayon sarawi. Apalialar nan nga namu yan o nek. Main kot kalangan kiyang kamu mangi ayanan pon. Okay? So, Japan, seek God first. Kahit ka chay list kan. Aramas makin sutra fellowship ang kauna. Kudodra kita larel. List kan. Kapag purutara backslide. Pagkita. Serving God, it's all about love. Okay? May ban sutra build up a relationship ang limpakan. At doon dyan ang pungang popod. Popod yun sa mesola intimacy. Takot intimacy. Kansanamaw. Kaperen, yo, okay? Minimin panna, rong panna, paypayaw daw panna. Popodiwan so me sola sa ngorera, ragan men muy po kita sola sweet. Ano, isalar mau genug, ikalugilar pod genug. Okay? Imo mo. So tuwa chachal relationship ang kao, no? Okay, machay mo kang kung ni achay karwaro ap chay katang ki chay kutong kapakap te chay kuto to focus ang ngoy chwale sang kauno sawas refreshing kakelaelte yo me ko sang ren kauno okay pui kuto to ngay songan ngay jor tayana ka sa lang nak chukon kauno kun tiata po chay okay Arman so na time kapakapay sucho ronga sang kao na mego kap ay sucho kona to kaya ichay practice kapakap pang worn out pang pangakita pwe mo do a man trying to reach God ap chay kodong kao no ni poson ap jojo ngay kodo main got kalangan kiyang komoranat to kaya ngay mo rawiyawi mas okay awiyawi mas kas Tokiya, Ariogay Pakikakon, Nganan Court, Nan Boy, the good bone lungy, so sweet, Castamenudi. Okay? So, do it around, okay, mo, Kumalakan, we work here, Tamigos Kosoya, Chakin Kon, Song Poko Ransarawi, and some Chakin, serious song, Kauno, Apokonon, Ran, Chorus, one some child, Churorla. But so which is a lack of drop good time. So la ka drop good time so la a child tiring ka chay kin ko to memorin so la mong ko trap punot pogita chay sa joki yang ko time po chay lang kon
weighty presence of God. Ngenen ko ra tia ta potai kasala ta ki chai kiang ka chai peren ko we on fire for Jesus. Kaso jana na manen kapag kinuk paken kelail pagita kela pa mo yo ko sang reng kauno ran koro sang niya mo yung kot. So count Jesus model more wo pweki amangi chachoni court anane court. Okay, kelebula low uya patong aramasoko. So como yung oy pweki ata so lang ata tudutma. Chaban pilata atra taimong go to ko sampal sang o priority sang. Kitail buinyo on court. Kitail o tay panini on court. Okay, and so ngoy chamandan sa mi actually the Christ a relationship on Jesus so sweet. Ibankin tuwa jakin men kalo ka palwara ya winda palwara ya kot tiwo sambar na nayaleta Christ ban. Idungom palwara yan buya. Tama banala tai posona kelen. So you can study del clock is a kriyaw luka pampongos ko sa Fiji. Ngay kan kowe nan pasake sin tolik is bangkong etiyo. Ayam bangkan iroir tiwe nan cityen. Ayap kan matawayang me pombe yamo. So just city pombe. Ya bangkan iroir tiwe ayap kapakap ayap maya yang kaano. Are toje me kansa na mao. Okay, I'm a cancer now. Me wong quote, but Kauno you wrong. A gun katungi. A gun katungi, may wrong magawa, but may wrong goima. Gay aramasan we a mayor making in Dania. Mine court aramaspan ye mayor yet ngoy, kelip like wong kapakap ban, you mean kit on my attention. Okay, you mean coming in wrong selicoras mayor we a mammer yet ngoy we a kapakap so compans happen. Here I had to do it more. So and so puko kakela kai kitai boy meman pan pilata. Meman pan pilata a time and one ki young goat. Katung bow kauna banki we on poson. Sutama banki sang. Katung bow kauna bang kaya we. Ama relationship. Okay, bango to song. Rail sa racho yang kon, racho wewe kita kamilalen. Rail purala. Pwede sa rail time ang god. Ako waga pilata kamen kelebla. Okay, so kumailakan mekin ya lipilipanet kia child dodak kapakap on zoom. Turun buya bang kapakap. Api kapakapa makoyon sweet o bang kamor komilaw ngoy. Pwede meman pilata atay mong kutran so koros sota bagyo. Abang kesela poson. E asa. Akel ko sangya. E asa yopan. Pini yo kot. Okay, so pwede irawa ka sambal imor spend time. Koso ya. Ka sambaling kelebla. Kelebla. So rampukat pastor ay po kelebla estil al yaluwi wasakis simponanakis angoy kelebla nanay room out clock window akito night serika kopana kapakapin panenay so yang kereti ke child koros merongorong okay nanti yang kelebla kapana le de kodial kauna pa nasan riyan sa machay kung kopana kapakapin panenay miya kot kom kakian share pokita kauna masan ang kom okay. Alright, so takot kapakap. Kapakap ye lokaya. Toko sa yung babakot. Te ay babakot. Lokaya. Lokaya me kusang na nong yung. Kaya lokaya me. O kaya narmas kapakap tuwajar ronger ngelamaw na naman oy rail pili alasang. Puensang ko up. Motive tuwajar a child nong yung. Tama kamakitong child, tama chilinda, tama kamakitong child, tama child buya. Sampu ko yung makauno yung wrong. Chuka sampal sangan, okay kan, may ngiyata kauno na naray kapakap kaibigan, lamda parakan sangan oni lap. Okay, pag may kayo mo apong ya, siyamang gotan to. Saraw masani me. Good. Karanan sa machelip sa pal ko ta karaniya san liko magchay lika wika. Okay, so
Tami song ko saya nantiang lan Jesus. Kapakap petakiyang warongo masani samat magkatkat lang. Echap kita samat pogida also miara relationship. So achay kapakap kata kauno asa mai ko taman I papa ko taman re chailte I ko taman marasangani. Damin tag rasangani okay kan mamangi kauno to. Che kauno we ke mesa child relationship. Ama child mangi got. Yermen wiya kimme amo apana polong aramasaman mistrip sapal. En kapakapen me ya got na nongyong. Okay? Mekareta puksarawi toke aramas me sapal kompan watak pokita masanen pano masanen komor wat masanen chapin saulang. Karede puksarawi o aramas me sapal. Puksarawi o aramas man miyamen yang kauno. Pomas apan soja apan wata kai degi mo. Estriyang milale, estriyang papangong. Okay, so chebang kapakap ni tuan achela sama coach pakong ya coach kat lale. Chanane wiya tan ngila mawong ngila nile lawong il sarawi. Okay, so lokayan achay kapakap chuko sampal. Atray attitude, yai kotre atray. Yawan atray pakong, yawan atray poson, yawan atray kamelili, yawan atray wonki. Okay, aminan hard attitude, kupurmak, chuko dagat attitude up. Aminan atray mongyo. Okay? So kapakap ye lokaya yang kauno kasi yang ang babakot. Niyam tata oh my God, the oh my siwa coach kan labalap. Kasi we kay de kosayo pulisan ke kosayo niyam kon niyam pakapake niyam poson niyam menewongi ari relationship agam build up daily rangoros may ban sutra kosayo kauno ransarawiya yap okay pang ulian child yo kapakap we taking in buya kapakap mo naramaso mongkot aramas may sapal o kot kakon menampungan komunyo kauno to. Okay, so kapakap atay kapakapin poson atay kapakapin limpakong quote influence te as akin sansal niya atay lokayakan. Okay, aramasaman miya relationship miya poson miya limpakong quote niya akin kapakap esansal. Esansal memia nampungan ninyo kauno. Kaya karete kauno karasayang peni momotso tuwana masani olpopod lipopod relationship. Kauno sa toko porque religion tuwa jo wiya panaramas ap kot to eko porque miniminen solang entokalangi. Okay? Kasalapakat kito Jesus. Alright, so kapakap child lokayang kaunok child kosayang a child papa court kapakap child we kongi songkan me pita child mong yung so child men chap kitar masa child kapanga I child won ki child kasapa kalangan nongi a child kapanga I me koros me piti tokay a child abut wato main court melaw kat kito na imoni okay. Ibang parent melaw sawas arko kiklang seli rong seli okay mong yung emasa ni kumail paki kumail rapaki kumail letelet so tuwid chay paki yerak chay bil chachok seli amang bangol chaki mengiwe nom chala riopki pokita kapakap kier arko ye rong seli kaskasik seli ilo kaya memenggo saya kaskasik ichibang kasawa talang ayara puno chorano okay faith poson wat ki kasik may bit kapakap ke maula kapakap kilaban malang ay kokoseli aw seli bo ipan wrong good news inapan kosayame maula okay so jaban kamelele so through prayer ke child share a child mongyong tama minana child mongyong on kauno Maduweno le maulel weno. Ni a mail kin wiya a mail kapakap. Mail dera la sang me malaun kan. Mekin
mauki uta o wiarail kapakapakan nanuan patangan o naniyalakan puaramasakan kapungai rail. Okay, so kapreyang motive tuetra tama loyang omuwia tama kom wia. Okay, imen kumaile nasa pore aleyer katung perail. Arenia mail panking kapakap kumai pitolong na mail pera ritungeti wanim kan kumai lap kapakapang sama mail makumail sutra langki masa mail kan sama mailo makin mangi amail wiwiarir kan e apang katungi kumail. Okay, e apang katungi kumail sansal ma toke kapakapin naman. Okay, may kosayaw. Kapakapin naman ipan rapa kita is secret place. Pwede kita nang pungon ngoy to court. So kak secret place met which Jesus katwe rapa kita wasame nenen wasame malay. Okay, the kak secret place kina nompero wasak is me kowe kelebla on kauno so that distraction. Mawawa kasi kumalter niya may kumalter alasang na malaun kan. Malaun stunok wewe kia wewe ya lo kaya wayo wewe wo kasi ya sang aramas me panin tama awi ya kan sto. Okay, so cho para kiyang. To aramas likam may bang ko saya ya de mensansal. Okay, so tama masa na toke ki mepit kowe richiti ya pa pueki mamalaon kan tame ko ora kasina nanim sarao lep taken kapakap ray ngila mau pitipitak. Okay, debil kapakap seliponal para masanasa te koros mameray wor ki ay kapakap para masanasa me ngoy so lang. Okay, so motive. Okay, motive to it. Masapong magamensansal kikete wiya. Pagkita kauno makawiwiya yang. Kauno makamuyo ngoy wiwiya yang. Makarita kay kininda. Tama buksaraw masani kumailan rigid kapakap. Ak may kuwiwiya kapakap on Zoom, on Facebook. Eu kapakap, eu scenario mo. Eu karapang mo. Okay, boy kita. Kapakapin wasa kasaya aman nampungan niyo court. Yeramen yen suway ki manampungan ngoy court mentayan war na kailanalen. Manampungan ngoy court mentayan kota on Facebook. Okay? It's just what kota on Facebook abe motivo kayo kasampal. Makarapan ay kota on Facebook po kita. Ngoyo aman ang kaksawas ki pa na kapakapo. Po kita. Msarawikan close tiro icha meche kaklampana nan Facebook kapakapapit o kaya ramas. Emao. Ama nampungan ngoyo kot mo motive amigos ko saya tame itando tame wiya. So kapakapa nampungan ngoyo kot epit okay kelepla. Ama kapakapa mpuinyo chay ko to nan Facebook. Pagita chay mimir na ne urairan more. Maso yok chayka lugur pana drak chailsin meta pako pana por pana kapakapim sarawiyo te kowe kapakap naman and so what nan mo in corona so may wakita kauna bil kay buiti me ko kap chay ban so de changalani wiyapan ana panaramas and kachailen tokalang ki kauna chail mong yung pong. Okay, may goto yung kapakap on Facebook po yung sansal ki minaramasan kapangaya esa pong puito ko ki aramas o so katung palale. Okay, account pan mangi o ko to on Facebook po yung reach out ang aramas. Iminaramasan wong ya iminaramasan kitong kakayar pa na. Pong po kita ibro isak wano pingaw no masanik chailen. Kang kakela kamen. Yeramen chukutisang iupanokan millennium kilang. Ansong kauno korondor. Yeramen chukutisang. So matawa
Okay, Ramas. Sujarai was ansarawi. Soja young Rail Pilso was a rail Kapakap, a child daughter we a Kapakap on Facebook up on rail rawi. Look forward to it, which each are lal and young pay out and more. So ye carapapuco. Careta. Chavans bichuka got the robki lipana de naramas poma resosa atama sampal como young oi pan corta chamung may mean swig may mean sensal gitamia uti pocauna machawiya. Gay may mean sawas my man I carapan I mean sensalki toway more kauna machawiya. Amen. All right. So Nia chaikin kapakap masanier nia chai ban pilkin wian rer puekin nampungan ngoyo kot menalesangi songkan masanier ma bang katungi abankin katungi nam public tagot katungi nam public aramasaman memia taimong ko sa paikyong kauno o sa rongka petiyong kauno sa ewong kauno asama chaikin ko bana kauno ban tatong yaramaso. Okay? Nampungan pekoneo. Ime ko sa ka aban rewarduk ng public. Aramasamang kumpupun sa kauno minsan saljan so maramas ko pa na. Aban nanan tiyopang. Kauno. Chay chukak pichi, chay chukak karda chay kak patapata kapan so chay lupo. Kauno kan reward to akan kachungi akan hanoin te. Aramasaman me anoint what keye de kasarawiala. Kareta kosoikan armas pamen rong apatangkan pangkai buye de lipo. Pokita mia taimong ko. Chukak fool around with God. Chukak sujay taimong ko tayap ko do pokatayo scripture and patakwi. Ngay kaskasik me o kauno pantatong so kauno pan rong red trail ransom patangkan isme mia taimongi. O abang katungi wana tatok. Aramasaban rong masano kapulbulaban muitong kraisam nauraban ipsapalte ebilban men ples aban men bil kapayata so aba miawa masanong kotra manaman a katrail song kapulkan anane barakong tamagot kasik. Chesukak play around. Chesukak fool God. May so try taimong ko try ko don patakong ramas. Okay? So katun abang kararir. Abang wiyam me rirkan abang katun katungi kumail. Okay, and some chicken samailo makin mangi amail wiyan rirkan akin katungi katrail. Okay? I karapana masani chailang kelebla. Taimongi abang katungi katrail. So mema nanana kaiti yang kauno kapay yang kauno pabolang kauno and yang nana tatok and papa kauno anana ki yang good time keleb. It will run, okay? So you talk to God, child kosailang kauno ni tuwana child kosayang a child papa. Okay, child so long boy child do sang a child papa to just so child relationship on so child close relationship on a child papa. So atududo chay wato nan morin so lang. Makareta chay kapakapong kot emeto imasak iparki meninta choko say may matawa makauna pan ngilamao ki. Aramas makarani rel papa rebil wato tra relationship orang kot mangaiki. Tuwacha ke kapakapong kauna kapil kon baba kaya ledi ka mangaiki. Okay, ngoy bot kalap share po ki to sang ba. So kay pa ki rong kapakap no to sang kot. Ngoy kanenda kapakap karani ko do ka confidence. Mo ong ya kita ay ba imay number o karani an so koros. Karitan sa mi ko to maurin so lang. Adududoy wa i-treat ko truwe drama in the mamia court eba wrong ya emangia. Okay? So I kakela kay child machay bil dosang a child papa. Utacha kapakap te sotra ay papa isa chiyang kon opolen papa telimbakang papa. Utacha kapakap ki
Mein court me laus o sa yang ka kon. Me kom pa kong ya, kom pung ya. Lang luatin so lang. And so koro chagan in din dang kauno me got Mr. Bit child. You karasabama. Ban toja beat myself down. Kiki ya de mong court po yema dawa me activity mo. Oh my God, ngay so war. Toja me ban so warer ayo. Pag man kit pega na ran wo chay bil ngay so war. Yet one I foolish, the wicked fool, yet one I particular sakanagan. Okay, so sawang kapakap puka, akaw na pa narirong kapanda, ang so tamen, pwede ngoy ma kong uker, manokular tipom kan, menya mag-uwekan. Okay, so cheban kayo chama-chaman me chewialar sarian court. Iramang uwato am suucharen parle mau samalar o parisak samalar. Chay ko doon kauno ni poson. Imi karta ko iba gilmet oh man kapag so boring. Pwede challenge din dang court me got Mr. Melel. And so me ipsapal maga ipsapal ran what kauno ma kaunti pompon maga ipukiti o kair talale. Kareta ran what ipsapal lakap kapakap main court kalangan ng kamungoyar mas kapremi. Kas chuporong kapreyang ngoy Kasukuhlpen ngoy so warman ngoy tipan man. Okay kauno what? Kas chuwewe ki ikin magong ko ikin manokela. Okay? So Japan in tayang kauno me coach me melel. May kon me mia tip main coach magong ya boy. Ya po likam te ya po brab te ya po whatever. Ngayon sa bang kawit kong child. Ano niya child kapakap child so kon ta tip yaraman na kekar kong child tipan. Pui mo makareta a child relationship a child lewong ko tra so kak move forward. Pero Jacob kapureto. Chay pura lamori. Okay? Chay koso lamori. At chay ban move forward. Chay mokidwe mo. Chay ban treat court ni duen hi. O emasani mago manokela. O kalangan ko mo mago manokela. Memor na more cup. So ansa mo ya tip main court magong ya. Repi ko we mo pokita. Kasina nani no me emasani mago manokela. Ayaramen banda ay mau bang ya tipo eken mago manokela ko pileuya. Pues masani ma jay ban insenki ria solar makabante pa child kan. Ma checkin o sa pungalaw yata tipak ma. Kauno may tangog tsaka na siyas nga kasalaban me kalangan o yamimi charea may. Okay, so tama checkin kapag kigin maran kaun cheeses. Okay, kin so tsaka sa maran cheeses ap kapag cho ni maran cheeses. Amen. Okay, ap nan Kasukuhlpen chay bang we kita ta chaiken inda kamarin Jesus. Okay, ngoy okay mo ikin kapakap main court te papa court I pato to remi ni maran kaun Jesus. Pokita maran kaun Jesus. Ima waiki child to ren kaun no. Okay, so kagak chap kita ko to remi ni maran kaun Jesus. Whatever. After tongue marang count Jesus. So why we pray in Jesus' name, maran Jesus kelep me sodra tipa. Okay, ben lukur selini yata na ramas koros chay pontipan toror sang kauno so chelta tongue maran Jesus kapung kechayla. Okay, yi court apo wiyara masala apo kila tipa trail kan yasata sang mela. Ime warong chailang kapakapalang. Gibin Jesus masanik may kilang yak kasi yung warong kok may kilang yak may kilang kauno. Mo kasali yung kachay me Jesus ime kuot. Okay, ramas kin ko confused rakan mata ma kuot siliman. Okay, kuot traman. God ed. Kuot traman. So ni maran kaun Jesus makes kasayaw. So maran kaun Jesus court recognized with a court wrong re child. Pagin jan kaun Jesus kamakaligi child ta maran kaun Jesus sang niya child sapal maran Jesus
Mimi po child maran Jesus. Katoke ki child lanan lang. Okay? We apayo isakriyaw sangatra re mekomorpan aramasakan tiarok tasang. Puyicha marwet mekot katkiyang. Aramasakan pue en buya son komor patrail nin samba. So maran Jesus. Kot kat kitong child. I mean Jesus. Kot kat kitong child when we are kamor patrail. Kareta a child kapakapakan child masamasala rengot. May ni masanen mo. Child masamasala rengot child pungla rengot sangren Jesus. Kareta checking low ni maran count Jesus. Look yang wayon that God recognize. Kauno mo in job mo lokayan pompe kauno trong child the kauno asay child through maro Jesus porque kamoro kodore child through Jesus meman me anaga more so to kren Jesus a qualify karate maybe bangos ko saya oh my Jesus I have strips apal okay intindani anapay mong ningen, okay? Mo inis chuko nang, is chuwarong, puisa sa tayo mo. So jeli po, as chuko chlalay. Pilipay riyaw walu tuwaw isak. Masani, ekos ko siya Jesus. Ekotin imbay, o ekotin wait nanalan paik, laulel mela. Okay, Jesus imbay, a paik yung kauno, a paik yung kuprong kauno, laulel mela. E pola pon lopo. Pueke kara pa wet, kot kateng kasapulata, nan lapalapasang markoros. So tam chagen in taki, maran count Jesus, pueke lapalapen mario. Okay, kot peren ki kot kupur peren ki Jesus, pueke ye mbaye, aktugutukla a bake, tatani me kot, a wiara masala. Wata child Korea kan, wata tipa child kan. Wawi pon lupo. Koros me bang puson la Jesus. Me la sodruk sola me pe orail. Okay? So pueki tatakan peikwo. Kauno kupur peren ki Jesus. Kamu yung ngoy pan peiki ang kupurang kot. Kauno kupur peren kin kita. Kareta chama-chaman. Yaramen beat yourself down rangoras puek yam mata-matawam sa ujarkan. Kapan udacha ko sa yama mo. Makichayl alialo nampaik, nanimpay. Kauno perenkin kichayl. Nituwa na perenki Jesus. Okay, nituwa na perenki Jesus. So, masanime, irachukuchuka isaka. Pue mea koras me maur. Nan lang o samba o bilpan samba. Pankelepti poren wauniki mar Jesus. Are me koras me memor, tame memor. Sumawan memor. Okay, mia lipo. Kangkang alawasakis, kamkamatakawasakis. Tame memor. Kuchayla ramas memor. Okay, karatam marak chaykin tatongi yang kamor patrail, kasalatak patrail, parara kawela songkan makau patrail. Okay, mara itanto liman court at the talk red trail. I karapan a taking Kapakap o kasaya maran count Jesus. Maran count Jesus ketail Kapakap kemisumao poren mao la poketa maro manaman e kasaya. Song chorus me memor pan partisang. Okay, so bang ay cancer memor. Anana partisan marangkaun Jesus. So kapag ke cancer kanta ni marangkaun Jesus i karyala canceran. Marangkaun Jesus matakan mokit. Okay? Poi kita i totongo manamanen maran Jesus o kaus tame wong child. Apil ni marangkaun Jesus akat ki yang child koporopor. Marangkaun Jesus kalangan ki yang komoy. Naisen me bang porto.
main count Jesus kalangan ki ang komoy open door pang kuwi kalok panini kan pan men wrong. So marin Jesus checking kapakap kumar chay ban nan siyang totong kumarang count Jesus nan situation kan koros. Kaya ka chance on din tayo ay pin lo kaya on ni marin Jesus. Amen. Amaw marin Jesus at totokong iray koros. Yanane sent my coach kalangan kiyang kami kambanga tengkat kita moni ni maring count Jesus. Modueja manamanin maring count Jesus, so I seal the deal of what I asked for. Okay? May bang kapakap kisumao iban matawa manamanin marwat ako sa yayar me koros pampartisan. So ngayon sauteng cancer maula ni maring count Jesus. Modueja katar ni maring count Jesus niyom release manaman and marang count Jesus. Okay? Ang magkakapakapalaon nek akap conclude ke marang count Jesus yamaw puwegi song koras may ko saya apang poita puwegi marang count Jesus. So kauno kin sapa nga chay kapakapakan kaite puwegi kamuyongoy puwegi Jesus. Amen? Alright, pan udiwasa child pan lawlaw wala kapang katokela mepit kapakap. Slow waway malawlaw apamen tama chay can learn chay practice. Kirana to ko saya an amana taimong kot nan triyang pui wasaw makauno kung katangi. Kung katangi kung child Katie, kung katangi kung child wewe, katangi kung child masa-masang kuporong kot. Machay pampapon sa chakauna chay lap babayi yapan sa chawa. Chay chukak piti kot. Amen? O manamanin marin Jesus. Hallelujah. Chay kapakap kalanganan kami siwa kot kaun lapalap seperti sang kami ni marin kaun Jesus. Kalangan kiyang kami sapul mo mamasa nong kiti ay kapakap niya tronge tama sa rong mapel motomot apsang kiyang nan buiwia. Sengkia na wiwiyang en saraw sa wasaykit pasang kamelele inaw koros makomgatin masani. Komgatin masani asa masakong we kong komuti patrakan komgatin makong kicher o komgatin manokela. Iyay kapakap misapana sa peran kingkit remi. Puegi his kit remi. Komgatin makong tipatrakan komgatin kamawi katasan sumao. Komgatin katkiyang kit maren. Komgatin katkiyang kit pewedi. Komgatin kawalar. Masan ngayon sautakan o songan kelay lindip ang kakaunat meur. Main kot perano bebol pewedi mayaw authority. Komgatin kiyang kit ni marang count Jesus. Iyay kapakap o Lord kupuregit sabang yala sa kapakap kahit ako anso. Up minute koros at kalangan ng kapulipul na natmongyong. Mepit komoy o tokay komoy. Yes, Lord. Kamgatong kupuro kapayata ko Rusya kan mayang yak lokwat o pilmor. Aral penine kan, aral chungalanan mo mo'y kalangan kiyang komoy. Aramas koros kamgatong pakong, aramas koros yeyu kupuro mo san maurla. Ime kamgatong gatkito kisapul mamuyera sa kiyang komoy at kaping Lord. We thank you and we bless you. Ni maring count Jesus. May at kaunat songkomor. Amen. Amen.